Képviselő úrnak szintén 1 perce van. Tessék, parancsoljon. Prema izvješću organizacije Liječnici za ljudska prava, samo u veljači 2016. zabilježeno je 358 napada na zdravstvene ustanove u Siriji. Doduše, preko 90% tih napada izvršio je Asadov režim i njihovi saveznici. Doktori, medicinske sestre, humanitarni radnici koji rade u ratnim zonama rade doista danonoćno te su nerijetko primorani djelovati u područjima koji su izvan njihove struke zbog nedostatka kvalificiranog osoblja. Zato njima moramo odati počast i za njihovu predanost da pomognu civilima, za istinsku hrabrost vrijednu našeg divljenja. Napadi na bolnice teška su povreda međunarodnog humanitarnog prava, ali nije dovoljno osuditi kršenje međunarodnog prava, već potrebno je djelovati i osuditi odgovorne. No, to nije lako. Mi to dobro znamo, mi koji dolazimo iz zemalja koje su bile žrtve Miloševićeve agresije i koji smo svjedoci da su mnogi zločinci, nažalost, prošli nekažnjeno. Igen, következő hozzászólónk Post képviselő asszony. Tack fru ordförande och fru minister. Det vi ser idag är en annorlunda krigsföring som har satt i system att utföra dödliga attacker mot civila, kvinnor och barn, där kvinnor och barn befinner sig.